toropo kgolo ga borone phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Kgosigama wa bone a kgothadiwa go etelela morafe wa ga Mangwato ka boineelo. Seretse Peter Khama tlhophiwa go nna mothusa kgosikgolo ya Bangwato. metshameko tona wa metshameko le bodiragatsi a gatelela botlhokwa jwa go tsosolosa metshameko kwa dikolong. Yo e leng Tebogang Sebetlela tla ba re neela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse. Patricia Tshobonyane ke yo ranelang ka puo ya diatla mo thesong ka mogela a bo di amogele mo pegong ya ntlha. Morafe wa Bangwato tlhotse wa amogetse Kgosigama wa bone kwa Serowe go tsaya maemo a gagwe a bogosi jwa ga Mangwato fa moema ka lefoko la kakgolo mothusa Tautona Renda Bagaola theoreletse morafe wa ga Mangwato Hutshe a ba kaya e le batho ba boammaaruri ba itlhaloganya ebile ba ikemiseditse go tswelela pele e le morafe o tsweletsa kgola boeteledipele jwa motia jwa gwa Kgosi Sidiege Khamane yo ntseng a tshwareletse Kgosigama wa bone ka boineelo le botswerere godimo ga mo mothusa Tautona o kgothaditse Kgosigama wa bone go dira thomo ya gagwe ya go direla morafe ka boineelo le ka moa o edileng re utlwe pego ka tlotla Mathabaphiri. Matshwititshwiti ya batho ba phuthagane mo lebaleng la metshameko kwa Serowe go amogela Kgosigama wa bone moletlo o tla kwalwang mo ditsong tsa bogosi jwa Bangwato. Kgosi Sidiege Khamane yo ntseng a mo tshwareletse setilo sa bogosi o ne a morolela morahi wa gagwe ka boitumelo jo bogolo a kaya e le morahi o tshwaraganeng ebile a lebogela ke monokeng le tirisano mmogo ya one ka nako ya dira thomo ya gagwe. Ke itumelela go busetsa morago wa gago go wena. Le dirisantse le nna ka kagiso le lerato. Ga le ise le ko le ntshosetse modumo. Ga le ise le ko le nkopise thogo. Ke sone se ke neng ka kgona go dira thomo ya me ke thamaletse. Ke ne ke reditse ka botlalo ha Kgosi Sidiege Khamane a bua monna yo na tlogetswe le tšhaba a e somarela monna yo tlhaloganyang gore ha netswe selo gore a se somarele le ha go ka nna le diphego kana ga nna le mašokgo le diphepeng o tsamaya ka tsela ya e betletsweng. Kgosigama wa bone ra go leboga re leboga tiro yo e dirang go etelela tšhaba ya gago. Mothusa Tautona o ne a gwetla Batswana go gata tshepiditonto le puso e ntšha e tlhomameng go aga sešwa go tlotlomatsa ditshwanelo le kgololesego ya batho. Mo mosepeleng wa go isa tšhaba ya rona ko Motswana mongwe le mongwe ngwana kana mogolo a tshela a phuthulogile mo lehatsheng la gagwe a tshela a itse gore go sa kgathalesege gore o tswa mo lelapeng le le humileng kana le le humanegileng ha ka dira ka natla ha ka ithuta ha ka dira le ba bangwe ha ka dira tse di tshwanetseng nako ya gagwe e etla. Kgosigama wa bone a re o ikaelela go dirisa botsipa jwa boeteledipele jwa gagwe go tlhabolola le go godisa ngwao le matshelo a Bangwato le Batswana ka kakaretso a dira seo a tshwaragane le puso. Tiro ya me e tanna go godisa setso le ngwao bodiragatsi mmino wa setso go boka go godisa seriti go godisa metshameko go godisa peeletso mo temothuo dikgwebo le bojanala. Lentswa le banwe ke namane e tona ya tiro le boikarabelo jwa go nna Tautona wa pele. Kgosigama wa bone a re o ikemiseditse go dira thomo ya gagwe ka boineelo le mowa o edileng ka bogakolodi jwa borangwanagwe. Tlotla Mathabaphiri, BTV News.
Tona wa lephata le dikgaolo le tsangwa gore ke tlhalefile motshego a re puso e tla tokafatsa mabaka a pere kwa dikgosi gore ba kgone go dira ditiro tsa bone ka botswerere. Re motshego wa boletse se kwa moletlong wa go amogela kgosi kgama wa bone kwa motseng wa Serowe a ka ya fa puso itlhomame mo go netefatseng gore dikgoreletsi tsotlhe mo tirong ya segosi di a tlosiwa. Monica Setshwaela wa bega. Go tswa go lowe seabe sa dikgosi e ntse e le konokono mo go tshwaraganyeng setšhaba le gone go baya kwa pele thabologo ya matshelo a merafe ya bone. Le fa go ntse jalo, bogosi bo na le dikgwetho sengwe se puso e ikaelelang go se tsibogela. Goromente ka one Ministry wa Local Government and Traditional Affairs o ta ba emanokeng ka dithutunso gore ba supodiwe mo dingweng dikitso tse di ta ba thusang go tsamaisa yone tiro ya bona ya bogosi ya go letanya le go tsaya ditshwetso le gone go tamela one moragi ga mmogo le go thabolola mabaka a bona a pereko gore mabaka a bona a pereko e be le a ba neelang seriti le thotloetso le tshusumetso ya gore ba dire tiro ya bone ba utwe ba totegile. Nngwe ya diphetogo tse e leng gore di nna teng e ntse e le go nonosa sone seemo sa bogosi ke gore go na le ditshekatsheko tse di tabeng di tsweletse ko Ministry wa Local Government and Traditional Affairs go sekaseka wena melao ya tsamaiso bogosi e leng Bogosi Act, Customary Court Act. Dikgosi ka go farologana go tswa mo dikgaolong tse supa tsa ga mmangwato tse di neng di tsile go nna bontlha bongwe jwa tiro e tse re di itumeletse go bona kgosi ya tsone e boetse setilo sa bogosi. Modimo a go babalele a ba go strength sa go roetella tšhaba ya gago ka lerato le ka boineelo. Re ne re tsamaya diforamo tsa bogosi kgosi kgolo rona re le masiela dikgosi tse dingwe ba tla le dikgosi kgolo tsa bone jaanong ra re diforamo tseo ministera Motshego a di bitse re redi re teng re tata le kgosi kgolo a rona. Re lebogile hela thata ebile re itumetse re lebogile thata le bagaetso gore monga rona ba tsile ne re setse re tshogile gore tota kgosi ya rona ha isa bona le jana re tla le bakae. Rona kwa motseng wa Mosu re itumetse hela thata gore kgosi a ba kgonne go boela mo setilong sa gago. Ne wa kokong ka 2022 mele gompieno jaana ba santse ba na le nyora kgosi la gore o gate ya go bone we go ba dumedisa. Tiro e jaanong e fa morafe wa ga mmangwato tsholofelo ka bokamoso jo bo nametsang. Monica Setshwaela, Botswana Television. Kgosi Mokhutswane Sekgoma o kgwathaditse morafe wa ga Mangato go amogela paka e ntšha ya diphetogo e tlang ka go amogela mo bogosing ga kgosi ya bone kgosi kgama wa bone ka go fola le go itshwarelana. Kgosi o ne a bua se a itebagantse le dikgang tsa pele tse di neng di aparetse tautona wa pele yo amogelwa mo bogosing tse di neng di tsitsisa kutlobotlhoko mo morafeng wa Bangwato. Kgosi Mokhutswane Sekgoma o ne a bua jaana mo moletlong wa go amogelwa ga kgosi kgolo ya Bangwato kgosi kgama wa bone kwa ga Mabisi kwa Serowe gompieno. Ke le Molekae wa tswelela. E ne ya reka ngwaga wa 2021 kgosi kgama wa bone yo e bileng e le tautona wa pele wa lefatshe leno a tshabela kwa mafatsheng a mabapi a akaretsa la Aforika Borwa le the Kingdom of Eswatini kana a supile ka nako eo fa botshelo jwa gagwe bo le mo diphatseng. Morago go tshaba ga gagwe morafe wa Bangwato wa supo sa itumelela seo le ditsamaiso tsotlhe tsa dikgang tse di neng di mo aparetse ka nako eo. Mme jaanong mo tsatsing le la go amogela kgosi kgama wa bone mo setilong sa gagwe ga kaiwa e le paka ya tshisebalo ya go bulegela go itshwarela le go tshwaragana ga batho ba ga Mmangwato. Tlalo ga ditemana di le pedi tse ke eletsang gore ka tsone re gopole tsela e re tswang ko go yone loeto le re le tsereng dipogisogo tse re ile ra di ralala le dinonogo tse Modimo ileng wa re di neela le thotloetso ya go lebalana melato a Modimo a nneng le rona. Ditemana tse ke eletsang gore mo puong ye ya me lo di setlhegele tsebe go itebatsa tsotlhe tsa bogologolo go eletsa gore a re bone lesedi. Ba bogosi jwa ga Mmangwato ba ne ba lemoga thata kgosi Mswati wa boraro le batho ba gagwe go bo ba nnile botshabelo jwa kgosi ya bone ka nako e thata. Ruri ko nne ba le teng ba ne ba nna le kgosi kgolo a rona
ba mo tshwere jaaka ngwana wa bone ba sa mo kgetholla gore nya o tswa Botswana ke o tang a tshabile a tsenye mo sa teng se sente go supa gore ke ngwana wa bogosi mme o etse mo teng sa bogosi gape. Mo nakong eno ba bogosi ba supa ba itumeditswe ke tshwetso ya puso go tshwaraganela le dikgosi go aga lefatshe leno. Tšhaba ya Botswana e ntse e lela e re magosi a rona bogolo jang dikgosikgolo ba tseetswe marapo ke goromente yo o busang. Mme mo tsatsing leno re amogela mahoko a e leng gore beng ba rona ba tao ba dirisanya le goromente ba tshwaraganetse lehatshe le mmogo. Go ya pele Kgosikgama wa bone a supa fa tla tsosolosa mediro ya ngwao le go tsamaya le morafe wa gagwe e le tsela ya go tshwaraganya le go rotloetsa maiteko a pholo. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Re sa le fo kgosikgolo ya Bangwato Kgosikgama wa bone go tlhotsa tlhopile re Peter Khama go nna mothusa kgosi ya Bangwato. Se se tla morago gore Kgosikgama wa bone a rolele boikarabelo ja go etelela morafe wa Bangwato kwa kgotleng ya ga Bangwato kwa Serowe. Peter ba tsalelwa. Morago ga go etsa tiro ya go amogela Kgosikgama wa bone le go mo rolela morafe wa Bangwato o ntse eteletswe pele ke motshwarelela kgosi fa e sale ka ngwaga wa 1979 jaanong o gata mo kgotleng kgolo ya ga Bangwato go amogela le go tsaya boikarabelo jwa go etelela morafe wa gagwe. Ke na le ditiro tsa go nna tautona wa pele mo setšhabeng sa Botswana. So le ntampona mo Serowe le tauto re ke ile go Gaborone le tauto re ke ile go Moseja. But don't worry, re ta tswela re tana le ba bangwe ba goreng ba ta sala ba tswelisa ka ditiro tsa rona. Ko re bolekane ditiro tsa kutlwela botlhoko botlhabane ke dilo tse nne e le tiro tsa mophato. Mme ra leboga kgosi se re tla se go bang pele gape ke gore mo mephatong ye go na le mephato e setseng bogogi ja ene bo ile hihile mme re tla tha go ena gore o botlatse. Fa bua le morafe wa gagwe Kgosikgama wa bone yo ntse a ilele jwa kwa lefatsheng la Aforika Borwa dingwaga tse 3 a re ga ana go dia sebaka sepe go direla le go itebaganya le dikeletso tsa morafe wa gagwe. Le fa go ntse jalo Kgosikgama o ne a rerisanya le morafe wa gagwe go mo tlhophela mothusi. Ke batla go supa ha le gore la dumela ha ke re tsamaya ka molao ya bogosi gate go tshwanetse gore ha ke batla go supa yo tsileng go nthusa mo khoteng mo tirong ya me ke ta go lona ke bua lina la gagwe jaanong kopolo gata ka kwano raitsu seretse Peter Khama ke a dumela gore Peter Seretse Khama ene mothusa kgosikgolo ya ga Bangwato. Ke dumela gore Peter Seretse Khama e ka nna mothusa kgosi ya ga Bangwato. Ne ke ema ga ke re ke le itse gore jaaka ra rona kgosikgolo a batla go nthoma mo tirong ya ntseng a le bolelela nna ga gona nka gana jaaka na se bolotsa a batla go nthoma ngwaga tse di hitileng tse le the past 5 years ke ile ka dumela nako ele le gompieno ntse ke santse ke a dumela. Tiro e ne tswa go tsaya marapo a bogosi jwa ga Bangwato ga Kgosikgama wa bone fa e sale a tlhongwa kgosikgolo ya Bangwato ka ngwaga wa 1979. Peter Patsalelwang, PTV News. Khamphane ya Dulax Botswana e ne e tshwere moletlo wa go sebedisa thekiso ya dipente tse di dirilweng mono gae
go rekisetsa lefatshe la Zambia. Thekiso e tla nna le dipoelo tsa selekanyo sa 5% mo letsenong la company eo. Thekiso e ke maikaelelo a ba lekgotla la Botswana Exports and Manufacturing Association mo gore lefatshe la Botswana le nna la itsholelo e ikaegileng ka go rekisetsa mafatshe a mangwe dithoto. Tona wa lephata la papadi le tlhabololo kgwebo re tiro ya one Ntsima o na kgolela ba Dulax Botswana mo tirong ya bone entle a ka ya fa itsamaelana le maitlamo a puso e ntšha mo go fetoleng itsholelo a rutlwepego ke go rata Moranyane. Ngwaga wa 2036 lefatshe la Botswana le na le maikaelelo a go nna lefatshe la itsholelo e go godimo ebile e ikaegile ka go rekisetsa mafatshe a sele dithoto le go nna itsholelo e akaretsang botlhe. Company ya Dulax Botswana ga e tswele mosola bajibareki fela mme e tlhama le ditiro. Ke leboge kana ke le lebogele go bo le re la leditse mo tirong ya lona ya mo kapakata ya go ipela le go supa gore le gatetse pele mo go se le se dirang sa go rekisa dithoto tse di dirwang mo Botswana ko mahatsheng a konte. Ke sone se re se batang, ke sone se re se emetseng gore letseno la rona mo lehatsheng la rona le ye go godimo. Mme ka gore ke rile ga kena go nna motelele goromente wa lona o mošwa o tsela ya gagwe ke yone ya go rotloetsa jalo ba dikgwebo mo lehatsheng la rona gore ba dire ka natla ba ntshe dithoto ka bokete bo bo kgonagalang go ya ko mahatsheng a mangwe gore le rona re tle re compete kana re tsene jalo mo phadisanyong le mahatshe a mangwe go dira ditirelo tse e leng gore re ka di rekisetsa ba ba gaufi le rona. Re hano go nna basupi ba thekiso ya dithoto tsa ntlha tse di tla lebang kwa lefatsheng la Zambia tsa dithoto tse di dirilweng mo gae. Di tla ntsha dipoelo tse di nametsang ebile le sekao se se tletseng sa gore lefatshe le tla nna le le ikaegileng ka go rekisetsa mahatshe a sele dithoto. Tiro ya rona ga e tswele mosola bajibareki fela mme e beeletsa mo dikgwebong tsa mo gae re tlhama le ditiro. Dulax Botswana jaaka dikhamphane tse di ntshang dithoto di lebane ke dikgwetlho tse di ba kgoreletsang go ntsha dithoto tsa bone. Nngwe ya dikgoreletsi tse ba nang natso ke ditumalano tsa papadisano tse di tsamaelanang le lenaneo la AfCFTA le le letlang motsamao wa dithoto magane ga mafatshe a Aforika. Go a tshwenya gore a bokhamphane e tshwana le ya Dulax e sa leng e nna teng sa le ka ngwaga wa 1976. A bo e le gone e kgonang go rekisetsa dithoto ko mafatsheng a sele. Re tshwanetse go ipotsa gore mathata a ka tswa nnile fa kae. What is it that is hindering the growth of our local manufacturing companies? Mhama o itirelang dithoto ka tshegetso e rileng o ka nna le bokgoni jwa go kabakanya itsholelo se e leng maitlamo a puso. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Batlhophi ba phaketse ba sologetse kwa matlhophelong a sekolo se se botlana sa Mogapi go ya go tlhopha yo ba mo romang go ba emela kwa counseling. Ditlhopho di tshwarwa jaana morago ga go tlhokafala ga mongwe wa bontlhopheng ba kgaolwana ya Mogapi kwa Tswapong Bokone pele ga ditlhopho tsa setšhaba. Motlhophisi mogolo Rre Kgolagano Mafoko a re tiro e o simolotse sentle ka nako ya metsotso e le 30 tota morago ga nako ya borataro. Mosong ono jaaka e le tsamaiso ya molao a rutlwepego ka Karabo Molusi. Batlhophi ba ba solofetsweng go latlhela tlhopho mo matlhophelong a sekolo se se botlana sa Mogapi ba 712. Matlhophelo a mangwe a tlhomilwe kwa polaseng ya Richmark go bapa le motse wa Moletemane kwa go solofetsweng batho ba le babedi fela le ba le 28 kwa morakeng wa Sookeng. Bontsi jwa batlhophi ba ba tsileng mo mosong e ne le bagodi mme ga bo go dirilwe thulaganyo e faphegileng go ba thusa ka bofefo. Ka tsamaiso bo presiding officer ba dirile tiro ya bone sentle ba bontsha setšhaba ba bokaso ka nako go supa gore ga ana sepe mo teng a ba boa a tswalo. Motlhophi wa ntlha e rile hela exactly 6:30 a ba latlhela balote. Sengwe le sengwe se tsamaya sentle. Batlhophisi ba eme sentle ba dira ka go tshwanetseng. Go ba seemo leitlho le go tlhomamisa gore tsamaiso ya molao wa ditlhopho mo go tsa ipapatso le kapari di a obamelwa. Matlhophelo mangwe le mangwe a iseditswe mapodisi a le mabedi. So far go se go simolola ka 6:30 mo mosong tiro e ntse tsamaya sentle gona makgoreletse a tsa re di ra kopana le one mo matlhophelo a mane a ke buang ka one.
mme hela ka bokhushwane ba ga re tle ra go tloga ga rena go siasiana ya ka gola etswe tiro e nne motlhogo wa rena re ka berekele le mmogo. Dikgaolwana di le 13 di tlhophile makhanselara kgwedi e fetileng ka ditlhopho tsa setšhaba mme tse 5 di gapilwe ke Umbrella for Democratic Change e latelwa ke Botswana Patriotic Front ka di le 4. Botswana Congress Party e bone di le 2 e le nngwe e tserwe ke Botswana Democratic Party fa e nngwe e gapilwe ke ntlhopheng yo ikemetseng. Maduo a tla senogang mo ditlhophong tse a tla laola gore ke party efe e tla oketsegelwang ke makhanselara mo kgaolong ya Tswapo North e na le dikgaolwana di le 14 ka fa tlase ga mopalamente wa UDC Rep Prince Maele. Ka 2019 kgaolwana ya Mogapi e ne e gapilwe ke Umbrella for Democratic Change e le ka fa tlase ga kgaolo ya Madinare mme ya tsenngwa mo Tswapo North morago ga kgaoganyo ya dikgaolo e fetileng. Karabo Molusi, BTV News, Mogapi. O di dikgang tsa Botswana Television ra tswelela. Dipalo tsa batho ba ba gogontshiwang ka bong di tsweletse ka go golela pele mo lefatsheng la Botswana le lefatshe ka bophara mme se se gwetlha mongwe le mongwe go nna le seabe se se bonalang mo go lwantsheng mabao. Se se tlhalositswe mosong ono mono ga borone ke mokwaledi wa go tsweng ko ofising ya Gatautwana mme go itse Mammorekisi kwa mogantong wa malatsi a le 16 wa go ema kgathanong le kgokgontsho ya bong. Rutepego ka Mojadi Mokibelo. Go rela lehatshe ka bophara bana le bogole ba itemogela kgokgontsho le go dirisiwa bothaswa mo ditirong tse di sa amogelesegeng mo setšhabeng mme se bakiwa ke dintlha di le mmalwa di akaretsa kgethololo go tswa mo setšhabeng go ya ka lekgotla la botsogo la ditšhaba le tlhalosa ga mosadi a le mongwe mo go ba le bararo ba itemogela kgokgontsho ya kiteo le go dirisiwa bothaswa mo go tsa thakanyodikobo mo matshelong a bone go akaretsa bomme le bana ba basetsanyana ba bana le bogole mme se gwetha mongwe le mongwe go nna le seabe se se bonalang. This is a government act, this is a Botswana act, this is a national act which binds se ke molao o thamilweng ke lehatshe la Botswana mme o re tama rothe gore re o sale morago mo go lweleng ditshwanelo tsa bana le bogole. The rights and deal away with all discrimination clauses within our societies. Bana le bogole ba ikwetse go akarediwa mo matshelong a bone a tsatsi le letsatsi. Nna ka ke le motlhoka ponwana go re thata gore o itlhele information e converted to braille. Gore ga gore ba tawate go tshwantse wa ka bosimolola ka gore ke nna le ba jeta go developa 1000 braille material for the blind kwa dikolo le ba ba konte sa language interpreter jalo wa tlhaloganya ke. If at all gona le di committees tse leng gore they are there for GBV, I would wish ke gwetha gore ga go thamiwa dikomiti tsotlhe tse di lwantshang kgokgontsho ya bong re akarediwe le rona re le bana le bogole. One from the deaf society, one from the blind society, one from the physically impaired society. Bana le sabe ba tsweletse ka go tsepama mo go arebe matshwenyego othe a lebanweng ke bana le bogole. Law enforcement plays a crucial role in protecting. Molao ke konokono mo go sireletseng le go emenwa ke bana le bogole ra lemoga botlhokwa jwa gore re supe ke monokeng e bonalang mo go bone. Yeah, in terms of accommodating people living with disabilities. We've done training with the Dikgosi that's really re dirile ithutuntsho ko dikgosing ke monokeng ya madi mo maphateng a harologaneng a puso gareng ga tse dingwe se e le gone go isa molaetsa ko setšhabeng teba le go lwantsha kgokgontsho ya bong. Needs to stop. Mo maitekong a go akaretsa bana le bogole puso e sa tswa go tokagatsa molao wa bana le bogole wa 2024 o maikelelo magolo a one e leng go hedisa go thelele melao ditsamaiso tsotlhe tse di kgethololang bana le bogole. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Bana ba le 10 le bone go tsweng ka mafelong a farologaneng a kgaolo ya Kgalagadi North ba logile bošeng mo lenaneong la malatsi a le 12 le rulagantswe ke ba khansele ya Hukuntsi la go sedila maikutlo morago ga go latlhegelwa ke batsadi. Thulaganyo eo e neng rulagantswe ke lephata la boipelego.
ha ba ama ka lefoko la kgothatso modulasetulo wa mokgatlho wa bana mo kgaolong eo mme go ratakame a re ba latlhegetsweng ke batsadi hela jaaka ngwana mongwe le mongwe ba tlhoka go fiwa lorato mme ebile ba tlhoka thotloetso ya botlhe go ba fa bothitho jwa lorato go na tswelela ka go kgala batlhokomedi ba bana bao ba ba sotlakakang ka bone ba ba tsaya jaaka makgoba Pego Kano Modumo. Mme go ratakame o supile fa lenaneo le tsile ka nako e maleba ka le thusa bana ba go ba fetola le go ba tshedila maikutlo morago go fetsa lekwalo la bosupa mme jaanong le ba baakanyetsa sekwele se segolwane. Gore motsadi ke mongwe le mongwe leng gore ha ke mmona o motona mo go nna le ene wa ntlhompha ke a motlhompha so ha o le mogolo o ipona o irisa ngwana yo leng gore o latlhegetswe ke motsadi o mo irisa botlhatswa o mmerisa botlhatswa gomo is a crime punishable by the law and le modimo ha go letlelele so you are committing sins by using your children batsadi ha le ire sentle nkabe le lona ba le batsayang le ba ikgodisetsa o mo tirela ngwana ga gagwe a tla go direle ka moso batsadi re batla go bona balekane a ba tswang go ithuta thuto ya boleng go na ba le teng thuto ya go tshela botshelo bo bo rileng bo bo harologanang le botshelo ba ba iseng keng ba ye bogoleng a ke ke batla gore ha le tsena kwa go dikolong le tsena le mo botshelong ba nna le ntse le gola le be le harologane ba bangwe ka rona le tswa go rupa ba tlatsa mo go se maboipelego wa kgaolo eno mme Tabuyanawa a re dialogane tse di supile maikaelelo le maikemisetso a tsepameng ka nako e ba neng ba le mo lenaneong le o ne a tswelela ka go ba kgothatsa go tsaya ditshwetso tse di maleba mo go tsotlhe tse ba batlang go di dira mo botshelong. Ga re le ko re na le bana ba re batisa yana ile sethopha ka gore ba tsamaile tsela e tshwanang ya go latlhegelwa ke batsadi mme ebile re batla gore ha ka ba kopane ba ntse yana e be ba nna hatshe e be ba share di-experiences tsa bone gore nna ke bona se mme ya ka o bona se molekane kwa o leng teng tota mmeng tharabololo e ka nna eng go tswa mo go bone rona re be re ba thusa gore tharabololo eo e nne yone mo matshelong a bone a tsatsi le letsatsi. This ceremony balekane moletlo yo ke bokao ke kgakololo ya gore le ha botshelo bo ka nna thata go nna go na le tharabololo letsatsi ga le phirime le ruri le itemogetse botlhokwa jwa tomagano bomosola jwa go tshepana le nonofo e leng mo go lona. You have rediscovered the power of connection, the value of trusting others, and the strength within yourselves. Dithuto tse tsa tshedilo maikutlo di ne di tshwaretswe ko Maun kwa Seqaqa Camp ko baithuti ba neng ba rutwa ka go fenya dikgwetlho ga mmogo le go tswelela mo botshelong. Mophato o wa dialogane o teilwe leina la balekane. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Wetso a re tlhodumele jaanong mo go tsa mafatshe a sele re a kwa Morocco lefatshe leo le ikaelela go ntsha mafatshe a le gare la kgaolo ya Sahel go akarediwa mo go a mangwe ka lenaneo le le simolodisiwang la The Atlantic Initiative le maikaelelo a lone e leng go golaganya mafatshe a Sahel le lewatle la Atlantic. Baitseanape bangwe ba tlhalosa fa lenaneo leo e le mangwe maiteko a Morocco a go bulela metswedi ya itsholelo mo kgaolong. Mafatshe a legare la Sahel e leng Mali, Burkina Faso le Niger a tshwaragane le kgwetlho ya go lwantsha ditshudu di ko mahatsheng a one. Fa e sale masole ba tsaya puso mafatshe ao a ikgogetse morago mo go a mangwe segolo jang a bophirima le a e leng maloko a lekgotla la botlhaba jwa Afrika la ECOWAS. Baitseanape ba re lenaneo le la go golaganya mafatshe a Sahel le lewatle la Atlantic le kana le dipoelo tse di nametsang mo go la Morocco. The launch of this Atlantic tshimolodiso ya lenaneo le le ikaelelang go kopanya mafatshe a bapile le lewatle le go golaganya mafatshe a Sahel le lewatle la Atlantic ke leano la Morocco la go tiisa dithata tsa lone mo kgaolong. Strategic interests. Ntswa Morocco e na le tšhisego e go tlhalosa gore fa lefatshe leo le leng teng go ka kgaupetsa maikaelelo a lenaneo leo. You either go round through Mauritania, in which case it's an incredible. Sekgale sa go tswa mo mafatsheng a Sahel se selele. Ditsela tsa go ya kwa Morocco tsotlhe di na le dikgwetlho. At which point, you know, it's an
it's geographically a very long way round. Le fa lenaneo le le tletse ka dikgwetlho baitsanape ba gakolola gore Morocco e itebaganye le go lwantsha ditsuludi go tiisa boleng teng jwa lone mo kgaolong. Morocco can still play a role. Morocco e ka nna le seabe se se bonalang tsa go lwantsha ditsuludi ka go rutuntsha baruti ba Islam le go rotloetsa tumelo e e akaretsang botlhe. To religious extremism. Lenaneo la The Atlantic Initiative le akaretsa gape go dira gore ditlamelo tsa Morocco di tshwana di tsela maemelo a dikepe le seporo di kgone go sologela molemo mafatshe a kgaolo eo ga mmogo le go fefosa tshimolodiso ya mangwe mananeo a ditlhabololo. Laone Legwale, BTV News. It is time for our sport news in Tebogang Sebetlela on standby. tla go leboga wena o lebile samo ka motsonetshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela tona ya metshameko le bodiragatsi Re Jacob Kelebeng a re puso e tsweletse ka maiteko a go busetsa metshameko mo dikolong a re nako kgolo ke eno gore dikolo tse di nang le dikago kgotsa mabala a ka dirisiwang go rutuntsha batshameki mo dikolong a baakangwe. Re Kelebeng o buile se mo loetong la gagwe la go lekola sekolo se segolwane sa Mahupu kwa motseng wa Takatokwane. Tanki Sentsho ka dintlha. Mo loetong la gagwe la ntlha fa e sala tlhomiwa go nna tona Kelebeng a re go maleba go etela sekolo sa Mahupu ka jaana le sengwe sa dikolo tse di nang le mabala a rileng a ka thusang go godisa metshameko mo kgaolong eo. Ha re bona go ntse jaana ra agetswe goromenta a dirisitse madi a kana-kana go aga di-facility ebe di togelwa di nna mo go teng White Elephant. Ke dilo tse di utlwisang botlhoko ebile dingwe mo lapeng re tshwanetse re baakanye seemo seo tshwanetse re bone re dira ke sone se re ikaeletse gore re le ba ministry re tsamaela lefatshe le lotlhe re lekole dikgang tse di tshwanang le tse re lekole go bona gore mabala a mo seemong se sentseng jang. Go jwa sekolo jwa dirisa sebaka se go ntsha matshwenyego a bone. Just recently ko sports shopong ba kgakgamolotse le batho ko tlase ba ba tsena ba ba kgakgamolla ceiling ba ba tlolela mo sports shop ba tsaya football boots le 30 le dikiti tsa di sporting code ka go harogana tse dingwe re kgonne go di bona tse dingwe ra di bona go tleleng mo go buile gore go tsa metshameko re isa ko Maisaka that was the collapse ya metshameko me ke le bogile ha o bua tota ba utona o ibuile me kutlwana ya gatalla gore within 100 days go tla go tsere kgato me ke kopa ba ruta bana ba le baganyela ba sports le bone gore a re simola se ka ra swabisa tona ya rona a re other incentives re di emetse me let's start a re supe phetogo ka ditiro tsa rona e raletse dikgwetho tsone tsa gore jaanong ka gore e tshwere bana ba le bantsi dithuso le tsone di a thaera ke so se ke sa amogetseng botsadi ke amogetse tsone dikgang tse le di buileng tse di amanang le di-hostele gore ga di a nna sentle mme kana gore a re bontsi ba bana ba gone koo ke amogetse dikgang tsotlhe tsa bo sewage tsa bo storage ke di amogetse ebile ke di kwadile ka botala. Re sa tswa go bona yalo tona wa metshameko le bodiragatsi mo sekolong se segolwane sa Mahupu jaaka na tsile mo loetong la gagwe la go tla go lekola mabala a metshameko a sa tswa go tlhalosa yalo gore go tsweng hano go yempele puso e itlamile gore e tokagatse metshameko e simoloditse metshameko mo dikolong jaaka a tlhalosa gore thuto le metshameko ke diwa tse di tsamaelanang ka jana metshameko e na le bokgoni jwa gore motho a itshetsa ka yone a tlhalosa gape mo godimo ga mo gore metshameko e siametse botsogo jwa motho. Tanki Sentsho, BTV Sport, Takatokwane. Puka e kwadilweng ka botshelo jwa mokatisi wa pele wa kgwele ya dinao Major David Bright rotswe semmuso maabane mono ga borone ka maikaelelo a go kgobokanya madi a go mo direla sehikantswe fa la semmuso buka eo modula stilo wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo Morule o supile fa sehikantswe le buka di le botlhokwa ka disupaditso tse mokatisi wa pele yo tlhokafetseng ka ngwaga wa 2021 a di diretseng kgwele ya dinao ya lefatshe leno a rutle Victoria Dakin. Morule o tlhalositse fa tiro e Major Bright a dirileng ya go katisa ditlhopha di le mmalwa tsa kgwele ya dinao tsa monogae tsa setšhaba tsa The Zebras le Under 23 ga mmogo le tsa kwa ntle ga lefatshe leno e ka se lebalwe motlhofo.
o tsweletse a tlhalosa fa buka ya botshelo ba gagwe e le sesupo sa go dira ga gagwe ka bonatla mo mererong ya kgwele ya dinao mo sebakeng se se feta dingwaga tse 5. lefelo le go yang go bewa sehikantsho sa ga Major Bright ga lena go nna segopotso fela mme le tla fetoga gape go nna bojanala ba metshameko le go rotloetsa dikokomane tse di tlang go dira ka thata fela jaaka sehikantsho sa dikgosi tse 3 se se mo Gaborone se supa letlotlo la ditso tsa lefatshe leno. Sehikantsho sa ga Major David Bright se tla thusa gore bagaka ba metshameko ba monogae ba lemogiwe. The monument we aim to establish in Pilikwe will be more than just a physical structure. Sehikantsho se re ikalelang go se dira ko Pilikwe e tla nna segopotso sa ditiro tse dintle tse Major Bright a di diretseng kgwele ya dinao. And a reminder of what is possible when passion meets our purpose. Buka e ke ya bone go kwalwa ke Molefi o Benne yo simolotseng leeto la go sala morago ditiro tsa ga Major Bright ka ngwaga wa 2019. Writing the biography of Major David Bright gave me the perspective of a man. Go kwala buka ka Major David Bright go mphile botlhale ke ne ka akanya thata ka tse dintle tsa di dirileng gona le go akanya go dira madi. Nako nngwe o kina mpolelela gore o latlhegetswe ke madi a mantsi thata mo kgweleng ya dinao. Bright always told me, Molv, I've lost a lot of money in football. This is the beginning. Ke tsa gore e thagolela tsela ba le bantsi in football ta bona le bana ba rona le bone ba recognize-iwa in different ways, in different manners. Ba le bone ba rotloediwa. Ba ba eletsang go thusa mo go kgobokanyeng madi a sehikantswe seo se se loganyeditsweng go bewa ko tshimong ya gagwe ko Pilikwe ba ka dira jalo ka go ntsha madi go reka buka e lopang 250 pula kgotsa ba ntsha sepe se ba ka se kgonang. Major Bright's journey for loeto la ga Major David Bright le a le simolotseng ka go nna morutontshe wa kgwele ya dinao ko sekolong sa Botswana Defence Force go fitlha nna mokatisi mo Nogae le ko mafatsheng a mangwe ke selo se se eletsagang. Short of inspirational. Sehikantsho se betso se tla tsamang se re gopotsa Major David Bright le ditiro tsa gagwe le ka ha re go seng re le bantsi ka teng. Bontsi ba batshameki ba kgwele ya dinao mo Botswana ba godiswe ke Major David Bright bontsi ya bone. Bangwe ba ba setseng ba supile kgatlhego ya go tsenya letsogo mo tirong e ke lekgotla la Botswana National Sport Commission, company ya Security Systems le moanamisa mafoko a pele wa setlhopha sa Mogodisane Fighters Mothusi Serumola ba ba solofeditseng go reka dibuka di le 20 mongwe le mongwe. Sekolo sa ithutele tiro sa Boitekanelo College sone se rekile ditekete di le 20 tsa go rola buka semmuso fa motshameki wa The Zebras Dumisang Orebonye a itlemile go reka letlapa kgotsa tombstone. Victoria Daken, BTV Sport, Gaborone. Motswana tsodiwela fela ka tseleng tse jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mena le wena tla bo re kopana gape kgante jana fela ta busetse ka go go lebile gore gakolla tsene di go ga kwa pele. Go se khama wa bone a kgothadiwa go etelela morafe wa ga Mangwato ka boinelo. Go se khama wa bone o tlhopile seretse kga Peter Khama go nna mothusa kgosi kgolo ya Bangwato. Fa mo go tsa metshameko tona wa metshameko le bodiragatsi a gatelela botlhokwa jwa go tsosolosa metshameko kwa dikolong. Wa tshotsana kwa bosipane re go tshwaretse hela di le kalo ba tepolwa pi ba latela ka semo sa bosa nna le rona re a tswelela. Betsu madume amgala se mosola pele tsediwa ke Samuel Ramotondo sonto sola pisana kwa gompeni supa go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatsheng go mala dibatsa maro sikanyana hela mafelo mangwe a go bokone le bothabatsatsi jwa lefatsheng mo gola ka moso go ta phakela go apogile mafelong ka bontsi a lefatsheng mme mo tsamong ya letsatsi go ta bonala dibatsa maro go kgalagadi ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatsheng one maro a tathiwa ka bonthabong re solotse gape le kgonagalo ya diphefo ka moso mafelong ka bontsi a lefatsheng ka jalo setšhaba se rutediwa go ipabalela
mo mosong go taeketsa go le tsiditsana ko dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi ka sengwe sa 13 go eng ko go 15 mme ko nghabe gone go taeketsa go le mogote wa sengwe sa 20 mo mafelong ka bontsi ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go taeketsa go le bothitho jo botabo mo magareng ga 16 go eng ko go 19 mo tshukulogong go taeketsa go le mogote gone ko nghabe le tshobe ka sengwe sa 33 kopana matenga go eng ko go 35 ko maung mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go taeketsa go le mogote thata wa sengwe sa 36 go eng ko go 32 ka jalo setšhaba se rutediwa go ipaballa mo mogoteng o mme fa re tswelela ka seemo sa loapi mare lebele toropodingwe mo borwa jwa aforika maru a ta thiba ko manzini le qebega mme go tapoga ko maseru le Appington ha ko Johannesburg gone go ta bonala dibatsamaro mme ko Cape Town gone maru a ta thiba ka bonthabong re fetse gona gala pula ko Antananarivo mme go ta thiba ka bonthabong ko Beira le Lusaka ko Harare go tapoga ha ko Windhoek gone go ta bonala dibata tsa maru go tapoga ko Blantyre mme re soletse gona gala pula ko Dar es Salaam Luanda le Kinshasa ne ke le tshwaretse go le ka lobetso go tsa tepelo ya PN Boroko. go etso re a tswelela morafe wa ga mangwato le setšhaba sa Botswana ka kakaretso ba tlhotse ba kokwane kwa Serowe go amogela kgosi Kgama wa bone tiro e ne itsenwe ke mothusa Tautona Renda Bagaolathe le matona mangwe a puso le baleledi ba tlotla go tswa Eswatini ga mmogo le moeteledipele wa kereke ya IPHC kwa Aforika Borwa fa tswala gagwe kgosi Mokhutswane Sekgoma o kgwatheditse morafe wa ga mangwato go amogela paka e ntšha e mo pele ga bone ka diatla tsopedi.